Welcome to Saint-Tropez. Dobro jutro, srečnega pozdravka vsem skupaj. Srečnega pozdravka. Midva sva vstala, malo zaspana, sva se pretentala na zajtrk, mogla bi od 7, ampak kdo bi spal 3 ure, pa ustal sem zato, da greš na zajtrk, valjda ne. Tako da sva lepo spala do 10, jaz sem šel poj dol v izvidnico, sem videl, da ful so nas strašili, kao ful preverjajo, da une kartice, kdaj imate napisan, kdaj je zajtrk. Tako da ben ne bo kao mogel zajtrkovati ob ne svoji uri. Ja, jaz sem šel v izvidnico, sem videl, da normalno talajo, sem Cindy. Pa je še ona dol pa šla in so pojedla tisti nekaj malega za ene želočke, tako da zdrživa do kosila. Zdaj pa ne, zdaj gremo pa v slaven Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ja, okej, v Saint-Tropez. Znači, spakiramo in pičimo. Takoj. Čau, čau. Na poti v Saint-Tropez smo se ustavili še v 2 parfumerijah, Fragonard in Galimard. Azurna obala je namreč močno povezana tudi s parfumersko industrijo. Lahko bi rekli, da je z mesti kot sta Grasse in Eze eno izmed svetovnih centrov te industrije. Danes smo se odpravili v zaledje, v mesto Grasse, ki je mesto s 50.000 prebivalci. Ogledali si bomo parfumerijo, potem je v bistvu tudi samo mesto najbolj znano. Parfumerija, ki si jo bomo ogledali, je pa Fragonard. And for roses it depends of what variety, but we say medium, 3.5 ton for 1 kilo. Okay. So in one perfume you have around 50 essences made. Of course, all women know where on the body to put perfume. Behind the ears, on the wrists. Just one more thing. When we go into a perfume shop, we try 1, 2, 3, and then everything smells the same, right? Why? What mistake do we make when we smell perfume in a shop? What do we do that we should not in a perfume shop? Why is the nose confused so quickly? If you smell immediately, in fact, you are smelling only alcohol. It's the alcohol that turns up the sense of smell. It's not the perfume in itself. What you should wait for as a customer in a shop, wait until it's dry. Oh, okay. Never smell directly from a bottle like an amateur. 50 top noses in the world, one nose can perfectly work for several companies. No, Alex, kaj smo se učili v mestu Grasse? V mestu Grasse smo se naučili izključno samo eno stvar in sicer Alex Šarmer je sigurno povohal največ deklet v življenju od cele skupine. Ja. Ja, res? Optimist. Ja, lej, tako je rekla vodička. A nose is not only creating a perfume, but also a fashion. What's the fashion? Let's start with the ladies. How should you smell if you're in fashion today, ladies? I don't ask for the name of a perfume, just what type of scent. How do women smell today? Sweet? Yes! He has been smelling a lot of women. All types of berries, exotic fruits, chocolate, caramel, vanilla. That's the fashion. Manj sam voice klip, ampak dokazuje, no. Dokaz je. Kot rečeno, evo, zdaj se nahajamo v parfumeriji. V prodajalni? V prodajalni v bistvu že, no, zdaj smo šli skozi parfumerijo, skozi cel postopek, kupujemo parfume. Najprej smo jih probali, so nam dali tele lističe. Za testirati? V glavnem, tako da parfumi so noro poceni, pač, se pravi, koliko je tole, 100 ml? 60 ml pride v bistvu, če vzameš paket 5, pride 40 €. Kar je pač sam. To je prav parfum, to ni Ja. parfumska voda ali pa karkoli. Tako da to je res tovarniška cena parfumov in se zelo splača. Tako da, daj mi zapovohati. Ja, bo? Ja. Ja, odlično.
zadnja postojanka je bila v mestu Eze, Eze, v parfumeriji Galimar. Kjer je tudi Alex prišel končno malo na svoj račun in se dobil en parfumček, oziroma toaletno vodo, če smo bolj natančni. Tako da, Ne, parfumsko vodo. kakorkoli, skratka, da ne bo samo Cindy lepo dišala, da bo šla. Ampak to ni kar en parfum oziroma parfumska voda. To parfumsko vodo uporablja sam Leonardo DiCaprio, so nam povedali v Galimarju. Tako da zdaj v bistvu lahko rečem, da dišim kot Leonardo DiCaprio. Ampak jaz sem si tudi še enega poletnega kupila, tako da. Babe. Ful drugačen. Evo, probavamo nekaj novega. Kaj je to? Kiš. Kiš? Ja, to je taka posebna pita z Okej. jajčkom, s šunko. In kakšen je okus? Super. Slančenje je tako vse dobro. No, a ne. Sam Tilen najbolj zadovoljen, kaj je dobil plastične. Seveda. Da bomo lahko jedli Rio Mare v sobi. Da lahko Rio Mare jede. Smo naleteli še na en bolšji sejem. A kdo rab krzen? Lana rabi, rekla. Lana je krzen. Lana. Ej, Cindy, jaz si pa ful želim teh afriških for. To bo ful pasal k nama. Ne bom, oprosti, ne bom. Cindy ful navdušena. Ok, to pa raba v lajfu, to so pa energijski kamni. Kaj imaš ti vročino danes? Welcome to Saint-Tropez! We collide, we break down, caving in to our doubts, faces filled with sadness. Trenutno se sprehajamo po modernem centru Azurne obale Saint-Tropez. We'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know. Kako bi opisali Saint-Tropez? Saint-Tropez so pastelne barve, inspiracija umetnikom, uživanje na soncu in ekskluzivni jet set turizem. Čeprav ima mesto uradno le 5000 prebivalcev, Saint-Tropez letno obišče preko 5 milijonov turistov. Ja, druga zanimiva stvar v Saint-Tropezju pa je, da se je v bistvu tukaj začela vsa ta nudistična scena. In o tem so tudi posneli film, malo kontroverzen film oziroma skratka, ja no, tukaj se vse začne. The more you know. Spet se hecamo z iskanjem hrane, ker itak valjda pruje, vse je zaprt, kamorkoli pridemo, čeprav Google pravi, da je odprt, je zaprt, pa vsi smo prestradani. Lačni. Ful drugačni. Na koncu smo našli majhno, prijetno družinsko restavracijo, ki je servirala francoske palačinke. Pica je. Papica, končno, a ne? Ni malo manj papice, čakamo še jesti. Evo, zdaj imate pa vidva tudi. Ja, finally. Pa- Let's dig in. Let's dig in. Midva sva prišla nazaj v hotel, smo se vrnili iz Saint-Tropeza. Imeli smo zelo velik problem z iskanjem restauracij, oziroma da bi našli odprto restauracijo. Še tisto, kar je bilo odprt, so bile cene astronomske, se pravi za neko juho, za neke predjedi so bile, je bilo 20 evrov na predjed. Ja, mislim, problem je v tem, da smo v bistvu glih po novem letu, prvega smo in še Google in TripAdvisor sta nas kar dosti zavajala, smo šli do ene 3 različnih restauracij, ki je pisal, da so sicer odprte, samo ki smo prišli, kaj pač niso bile. Vse zaprto. Tako da v bistvu nam ni ostalo druga, kot to, da gremo pač do teh dragih, takoj obmorskih restauracij, pa smo pač tam po neki pojedali. Samo mesto, Ja, samo mesto je drugače
full overrated, čist precenjeno. Čist precenjeno. Mislim, dobro, zdaj tlele roko na srce. Verjete, ne predvsem manj ljudi, kolikor jih je drugač. Ja, sigurno zdaj. Pač dopusti so. Druga stvar je pač zima, ja, ne, in se mi zdi, da verjetno polet je vse. Vzdušje je siguren čist drugače. Ja, verjetno je čist drugače. Ampak mesto samo po sebi pa kaj lepš polet ne more biti. Meni se zdi, Ja. na primer Piran ful lepši, če primerjamo s Slovenijo. Ja, v bistvu, zdaj se dobiva še zlano pastilna, gremo tlele po Kanesu še en krogec, enega kuhančka verjetno. Jutri pa že proti domu. To je to za danes. Azurna obala je sigurno odlična destinacija za praznovanje božično-novoletnih praznikov. Ni veliko ljudi, ljubki božični sejmi pa naredijo vzdušje še toliko bolj praznično. Francoska riviera, počivaj. Do naslednjič.